2012 চনত কোনে কৰিছিলে? পাৱাৰত কোন আছিলে? বন্দুকধাৰী কোন আছিলে? তেওঁক সোধক। 2009 চনৰ MP ইলেকশ্যনৰ আগত 2008 চনত ওদালগুৰিত এজন সাধাৰণ ৰাভা ব্যক্তি আৰু এজন সাধাৰণ মুছলমান ব্যক্তিৰ কাজিয়াটো কেনেকৈ বড়ো মুছলমানৰ কনফ্লিক্ট কৰাই দিছিলে? কাৰ দিনত হৈছিলে? কোনে কৰাইছিলে? खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारिया बे समाव सोंथि खालामदों थांनाय 2012 मायथाइयाव दावराव दावसि जादोंमोन। बे दावराव दावसि जानाय समाव पावाराव सोर दंमोन होननानै बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया सोंथि खालामदों। बै समाव 2012 मायथाइयाव दावराव दावसि जादोंमोन, दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजि जानाय समाव सोर पावाराव दंमोन होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों। 2009 मायथाइनि MP बिसायख'थिनि सिगां 2008 मायथाइयाव सासे साधारन राभा आरो मुसलमाननि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन आरो बे दावराव दावसिखौ लानानैनो उदालगुरियाव बे दावराव दावसिखौ लानानैनो जे बर' आरो मुसलमाननि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। बै दाङाबाजि जानायाव सोर सरकाराव दंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बे समाव गोख्रों सोंथि खालामदों। बै समाव दावराव दावसि जानाय हारि माहारिनि गेजेराव जे दाङाबाजि जादोंमोन, बे दाङाबाजि जानाय समाव खुंथाय गोहोआव सोर दंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारिया। 2012 চনত কোনে কৰিছিলে? পাৱাৰত কোন আছিলে? বন্দুকধাৰী কোন আছিলে? তেওঁক সোধক। 2009 চনৰ MP ইলেকশ্যনৰ আগত 2008 চনত ওদালগুৰিত এজন সাধাৰণ ৰাভা ব্যক্তি আৰু এজন সাধাৰণ মুছলমান ব্যক্তিৰ কাজিয়াটো কেনেকৈ বড়ো মুছলমানৰ কনফ্লিক্ট কৰাই দিছিলে? आरो बै समाव सोरनि दिनाव जादोंमोन बैफोर दाङाबाजिया होननानै सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारिया। हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि, बे दाङाबाजिया आथिखालनि समाव थामहिनबा बैफोर गैला होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बै समाव हाग्रामा महिलारिया थामहिनबा बिथांमोननि जे सोरखार खुंथाय, बे सोरखार खुंथाया बै समाव हारि माहारिनि गेजेराव बिथांमोना सुग्लायनाय थामहिनबा गोजोनखौ लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगोनो बे गोजोना जाबाय होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोनदों। बे समाव गोख्रों सोंथि खालामदों 2012 मायथाइयाव दावराव दावसि जानाय समाव बै समाव पावाराव सोर दंमोन? 2009 मायथाइनि MP बिसायख'थिनि सिगांनो 2008 मायथाइयाव सासे राभा सुबुंखौ आरो मुसलमान सुबुंनि जे दाङाबाजि जानाय समाव उदालगुरियाव बे जाथाय जादोंमोन आरो बै जाथाय जानाय समाव सोरखारा सोर दंमोन आरो बै समाव बर' आरो अबर' थामहिनबा बर' आरो मुसलमान, बे बर' आरो मुसलमाननि गेजेराव गिख्रंथाव थासारि जादोंमोन आरो बै समाव सोर दंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारिया। आथिखालनि समाव बर' अबर' गैला आरो बर' अबर' जोबस्रांनाय लोगो लोगोनो गोजोना फैबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो बै समाव खुंथाय गोहोआव थानाय समाव सिगांनि समाव बिथांमोना फेलें जादोंमन होननानैबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। ক'বলৈ গৈছে NDP নহয়? নামটো স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। এটা কথা চাওক, 2012 চনত কোনে কৰিছিলে? পাৱাৰত কোন আছিলে? বন্দুকধাৰী কোন আছিলে? তেওঁক সোধক। 2009 চনৰ MP ইলেকশ্যনৰ আগত 2008 চনত ওদালগুৰিত এজন সাধাৰণ ৰাভা ব্যক্তি আৰু এজন সাধাৰণ মুছলমান ব্যক্তিৰ কাজিয়াটো কেনেকৈ বড়ো মুছলমানৰ কনফ্লিক্ট কৰাই দিছিলে? কাৰ দিনত হৈছিলে? কোনে কৰাইছিলে? এখেতকে সোধক। 2014 চনত যিটো হৈছে সেইটো কোনে কৰাইছিলে বৰপেটাত? সেইটো সোধক। আচল কথাটো হ'ল পুৰণি কথাবোৰ আমি আকৌ মানুহক উচতাই দি পেলাই কাম কৰিবলৈ বিচৰা নাই। ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, কম দিনৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা বম ব্ৰাছ হ'বলৈ গৈ আছে বিটিআৰত। যি বম ব্ৰাছৰ দ্বাৰাই BPF-এ আপোনাৰ মুখটো কলা কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ মুখটো কলা কৰিব বিচাৰিছে যে আমি বিটিআৰবাসী হয়নে নহয়, ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে নহয়, তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণেহে হ'ব লাগিব বুলি তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে।
মই আপোনালোকক এটা সত্য কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। BPF শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে। খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই অস্তিত্বহীন এটা পাৰ্টিৰ এজন কেণ্ডিডেট হৈ পেলাই নিজে ৰাতি ৰাতি কান্দি থাকে। সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাবোৰ আমাৰ হাতত খবৰ আহি থাকে। আৰু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এটা কথা বিটিআৰবাসীক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম। MP ইলেকশ্যনৰ পাছত খাম্পা বৰগয়াৰী নিজেই আমাৰ UPPL দলত যোগদান কৰিব আৰু 14 নং সমষ্টিত এখেতেও 14 নং সমষ্টিৰ পৰাই 17 বছৰকে তেওঁ 17 বছৰত 15 বছৰ ডিপুটি চিফ আহিছে, 2 বছৰটো EM আছিলে। আকৌ এই 14তে ময়ো জয়যুক্ত হৈ পেলাই আজি UPPL দলৰ EM হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। খাম্পা ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক ত্যাগ কৰি পেলাই MP ইলেকশ্যনৰ পাছত আহিব 14 চিৰাং 14 নং 14 চিৰাংটো 14 নং আমাৰ চিৰাং দুৱাৰটো আকৌ UPPL দলৰ হৈ পেলাই মই চেক্ৰিফাইচ কৰিব বিচাৰিছোঁ খাম্পা ডাঙৰীয়া। বোমা বিস্ফোৰণৰ বিষয়টো আপুনি অলপ যদি বহলাই ক'লে কি ধৰণৰ বোমা বিস্ফোৰণ? সময়ে সময়ৰ উত্তৰটো দিব। মই তাকে কৈ আছোঁ, এক মাহ সেই বোমাটো এনেকুৱা বোমা মাত্ৰ 2জন ব্যক্তিহে সিহঁতে ভাবে মানে BPF আৰু হাগ্ৰামা কোম্পানী ভাবে। BTRত 2জনহে ব্যক্তি আছে, এজন ব্যক্তি, ঠিক আছে। BTRত 2জনহে পলিটিচিয়ান আছে, এজনী পলিটিচিয়ান, এজন পলিটিচিয়ান। BTRত 2টাহে মানে ঈশ্বৰে যেনেকৈ আমি যদি বাইবেলৰ কথা, আমি যদি কোৰাণৰ কথা কওঁ, কি কয় আদম আৰু হাৱাৰ কথা যদি আমি কওঁ, আমি যদি গীতাৰ কথা, সৃষ্টিৰ কথা যদি আলোচনা কৰোঁ, ঈশ্বৰে কেনেকৈ মানুহক সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু হাগ্ৰামা আৰু মুনমুন সিহঁতে নিজে ভাবে ঈশ্বৰে দান দিয়া সিহঁত 2জনেহে ব্যক্তি বুলি। গতিকে মই কিবা এটা বোমাৰ কথা কৈ আছোঁ, পাছত আপোনালোকক ৰিজাল্টৰ পাছত জনাই দিম। गोजोनथाव खौरां। बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।